Dumelang metswallenyana, tsatsing lena thutong ya rona ya puo re tlo tla re ithuta ka maetsi, verbs. Pele re kena thupellong ya rona, ha re shebeng sepheo sa yona. Ke ho ithuta ho mamela ka Sesotho, ho bua ka thello le boqhetseke, hammoho le ho bala le ho aha tlotlontswe ha re mameleng he. Ha re sheba lentswe letsi, re nahana ke eng metswalle? Letsi le re bolella ka ntho e amang ketso and action. Maetsi a ka etswa ke baetsi, subjects, kapa baetsuwa, objects. Pele re tswela pele ha re shebeng tlhaloso ya dikgopolo taba, which are concepts. Sehlongwanthao as a suffix ke medumo pokello ya medumo e tlang qetellong ya lentswe. Moetsi as a subject, moetsuwa an object, leetsi a verb. Haholoholo re hopole moetsi, moetsuwa le leetsi. Mehlala ya rona ya maetsi, maleshwane e fofela palesa e tshehla. Hopole hore metsi ke yena a etsang ketso, moetsi ke yena a etsuwang ketso. Ha utlwahala ke re polelong ena maleshwane ke moetsi ebile ke lebitso hohle. Palesa ke yona moetsuwa le yona ke lebitso hohle, ebe fofela ke leetsi. Mohlala o latelang, mme o phehela bana dikgobe tsa poone le dinawa tse sootho. Lehakwe o tlamollotse marapo a dieta tsa sekolo. O ka emisa video hanyane o tsebe ho sheba hore na moetsi, moetsuwa le leetsi ke lefeng. Ha re shebeng mefuta ya maetsi he, a mangata mefuta ya maetsi a Sesothong. Ha re ntse re maetsi re bua ka bongata, ha re bua ka bonngwe ke leetsi. Ka ha maetsi yana a mangata haholo, ho bohlokwa ho ikgopotsa ona ka dihlongwanthao tsa teng. Hana re itse sehlongwanthao ke a suffix. Re na le leetsane, leetsehi, leetsaki, leetsolli, leetsisi, leetsisisi, leetsetsi le a mang hape. Re tlo tla re sheba mefuta ena ya maetsi e meraro, leetsane, leetsehi, leetsaki. Tsena tsa maetsaki le maetsane ha se tsa metswallenyana ya foundation phase. Ka hola re shebile mane intermediate to the senior phase. Ho maetsane kapa leetsane, ketso e etswa ke batho ba babedi, mme sehlongwanthao sa yona ke ana. Mehlala ke Puleng le Thato ba thusana, Lerato le Sebolelo ba ngolana le mosebetsi wa Sesotho, Serialong o batlana le mme wa hae. Re nto kena ho maetsehi kapa leetsehi ka bonngwe. Ketso e etswa ke metsuwa, mme sehlongwanthao sa yona ke eha. Mehlala ke Lehakwe o a rateha, pelo ya Seithati e a jeha. Re hopole sehlongwanthao eha ha re ya re lebane le maetsehi. A o qetela ke maetsaki kapa leetsaki ka bonngwe. Mona ketso e etswa ke moetsi, mme sehlongwanthao sa teng ke aka. Bashemane ba ngola ka mabota. Lentswe o matha ka le palesa. Re hopoleng hore sehlongwanthao is a suffix, not a concept idea. Ho etsaetse phoso moo. Moetsi is a subject, moetsuwa is the object, leetsi is the verb. Ha re ngoleng he, mona ke boikwetliso ba lapeng hore re nne re nontshe Sesotho sa rona. Le tla emisa video metswallenyana le ingwalle le bone hore na ditaelo di reng. Ha re fumananeng marangrang a dikgokahano on TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Ha o hloka ho romella molaetsa wa email ke tshwaedi@gmail.com. Fihlella nakong e tlang. Bye bye.